Inggih, alit-alit sareng sami, napike sampun sami join ke Zoom niki nggih. Wenten sanetan ngranjing. Sampun sami Sampun hadir. sami, Bu. Hadir Ibu. Inggih, yen sampun, karena sampun galah ngiring kawitin dumun patemon ring rahinane mangkin antuk ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih, alit-alit sareng sami dumugi gatrane becik state nggih. Dibi nika Ibu sampun ngicen materi ring grup WA nika ini pepelajahan sane pacang kepelajahin petemone mangkin. Nah, napike sampun samian niki ngwacen nggih. Sampun Ibu. Sampun, Ibu. Ampun Ibu. Inggih, becik pisan niki, rajin-rajin pisan niki alit-alit nggih. Yen sampun samian ngwacen sire sane melet nyeritayang utawi nyawis nyambatang napi isin utawi unteng materi sane sampun Ibu icen punika. Titiang, Ibu. Inggih, Nelly. Napi nika Nelly? Ring materi punika wenten cerita nika, Ibu. Inggih, Nelly, patut pisan nika. Ring materine punika wenten cerita. Nah, sire sane melet nyangkepin cerita napi nika ring materine punika. Napi sane kebawasang unteng materinya nih. Wenten sane lianan? Titiang Ibu. Inggih, Rai. Napi nika Rai? Cerita nike kasenggoh satwa nike Ibu. Nggih, patut pisan nika. Suksema majeng ring Nelly lan Rai nika sane sampun misadia. Nyawis lan nyangkepin. Indek pitakin Ibu diwau, indek napi nika unteng materi sane sampun Ibu sobiahang ring grup WA punika. Nggih, icen numun cekoplokan tangan majeng ring Nelly lan Rai Wibawa. Inggih, patut pisan nika napi sane sampun kesobiahang sareng sawitra alit-alite sami nika saking Nelly lan Rai Wibawa. Nika ring materi nyane unteng nyane inggih punika wenten cerita utawi satwa. Nah, napi nika satwa punika? Satwa punika inggih punika cerita utawi kisah sane katuturang saking nguni ngantos mangkin sane berkembang ring masyarakat Bali kenten nggih. Nah, sane mangkin Ibu metaken sareng alit-alit. Sire sane rikale kari alit nika wenten sane kasetuayang. Sane poleh satwa nyeritayang utawi mirengang satwa saking meme bapa utawi dadong nyane. Nah, sire nika. Sire sane nainin? Titiang Ibu. Nah, inggih. Ibu. Sire nika wau Ayu Widiasih nggih. Nika indek satwa nyane satwa napi manten nika Ayu Widiasih sane tain pirengang nika. Akeh nika Ibu wenten satwa nitung kuning, isiap selam, bawang teken ikesuna, pan barang tama, icanga, miwasana liana nika Ibu. Inggih. Liu pisan nika nggih. Pastika Ayu Widiasih nika ipidan sesai kasatuayang oleh meme utawi dadong nyane kenten. Nah, alit-alit nika patut pisan nika. Contoh-contoh satwa sane akeh kepirengang utawi kasatuayang ring Bali kenten. Nah, alit-alit patut kauningin. Niki cerita puniki boya aja tuah cerita utawi satwa sane nenten wenten unteng napi-napi kenten. Nah, satwa puniki wenten sane mewaste piteket reng unteng nyane. Nah, sire alit-alit niki wenten sane uning napi nika piteket reng sajeroning satwa. Wenten sane uning? Titiang nika Ibu. Inggih, sire nika diwau durus. Pitekat nika sekadi pesan Ibu, catatan utawi amanat nika Ibu. Inggih, patut pisan nika napi sane sampun katlatarang oleh sawitrane diwau.
Nah, yening alit-alit seleg utawi seneng ngewacan nika materi sane sampun Ibu icenin punika. Nah, nika pun kawigunan iraga nyalanang literasi kenten. Rikala iraga ngewacan materi sane sampun Ibu icenin nika nenten jetuah napi materi manten sane alit-alit uningin kenten. Sakewala wenten unteng utawi tetuak-tetuak nyane. Nah, nika pun sane sampun kasobiahang oleh sawitra nyane di wau kenten. Nah, sane sampun kasobiahang oleh Ayu Ratni di wau nika sampun becik pisan. Ring sejeroning satwa utawi cerita sane wenten ring Bali kenten. Pastika wenten pamicutet. Pamicutet nika patah sekadi amanat tetua kenten. Nah, yening selahin saking materi sane sampun Ibu icenin, asa punika dumun indik pengantar kenten. Nah, sane mangkin sira sane preside ngicenin pamicutet indik patemon ring rahinane mangkin. Sira sane Arsa? Titiang Ibu. Inggih, sira nika Mei Resmianti. Terus Mei? Di wau ketelatarang indek tegas drama pinake cerita sane katuturang lan meduwe piteket nih Ibu. Contohnya nih akeh pisan. Wenten nih bawang teken ikesuna, canga, siap salam miwah sane liana. Inggih, matur suksema Mei nika patut pisan pamicutet nyane. Ican dimun cikoplokan tangan majeng ring Mei lan sawitra sane lianan. Inggih, alit-alit sareng sami niki karena sampun galah Ibu puputan dumun patemone rawuh iriki. Nah, Ibu nunas majeng ring alit-alit mangde patemon sane jagi rawuh punika alit-alit sayan aktif nggih mangde nenten samian nika aktif kenten. Karena keaktifan punika Ibu icenin poin plus nika majeng ring alit-alit sane aktif metaken, sane nyawis utawi nyetetan miwah sane lianan kenten alit-alit. Nah, ring pertemuan sane jagi rawuh masih Ibu ngicenin tugas majeng ring alit-alit. Nika rerah contoh satwa. Dados contoh satwa sane sampun katelatarang di wau nika alihin utawi selehin tetua utawi pamicutet nyane. Nah, ring galah sane jagi rawuh punika pacang Ibu tunjuk nggih sapesira sane sampun poleh pamicutet kenten. Indik tugasnya nih punika napi kewenten sane jagi ketakenang alit-alit. Nenten Ibu. Enten Ibu. Inggih, sampun jelas nggih. Wenten inggih. Yening wenten pitaken nika dados takenang ring grup WA nggih. Inggih, karena sampun galah Ibu puputan pertemuan rawuh iriki antuk ngaturang para mesanti. Ring sareng Om Santi Santi Om Santi. Om Santi Santi Om Santi. Santi. Ibu. Inggih, suksema alit-alit sareng sami.